Ngiyabona no man i-serious lento exoxela fanele ngiphumile ngicine addressile ukuthi kwenzakalani so mengiphuma into yokuqala empama nje ngayithola ngibeka kusofa sabe singiyabuza kwenzakalani bayasho laba bayothi shila uthi ungaphumi ngisafuna mina ukubuka kwenzakalani anginankinga ukuthi ngiyashawa ke vele mekuphuziwe kuyenzeka ukuthinteke mhlawumbe kwenzakalani kahle kahle ayi xoxo bexoxo kahle mina ekulandeleni kwami story ngoba sengisifica phakathi lo bhuti lo ngishayayo lo sisengilele naye mina la ingoduso yakhe yo ayi ya understand ke manje because ukudina ngeke understand ukudina wabhuti ingoduso yakhe awusho ngongani pho akayingeni leyo njobe ekhala yena usesichazile istory kubantana uqedile man and mina njengoba yonke into engizoyisho la ayikho oh yeah ngithi bengithi ngiyachaza ayi kahle ubatho ayayiphinde enye impama hawo ayabefika amaphoyisa kuyena lo hayibo ngilalele phela ngenzeni mina sekhona namaphoyisa kati yini lengakenziwe and vele usadakadakiwe kancane ungidakiwe awuthi ngidakiwe yes so yonke into engilalelayo angizwa kahle hle into engikhumbula ukuthi ngashayela so ngene evenini mina yonke istory sengisithola nini sengivukile sengisobha kahle ukuthi kahle into eyenzeke etransparenzakile lapha endlini njengoba ngila sithi istory mina kahle usisi lo ngimdlungulile hawo njobeke endlini nje mina ngibeke imfosa ngenkani ukuthi lesibe naye emashidini umuntu wakho lo mina engazi ukuthi wami mina nje ujobe efikela abangani bakhe lapha angibazi umuntu engimaziyo mina ula uyena Nina bendlovena amandla nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sabingelela le Black Life TV igama lohlelo ke indoda ayikhali sizogonyuluka namadoda sokhuluma ngaphakathi lazo sizozwa impela ukuthi inkinga zikephi ikuphi la bafuna bakhulume khona bezwakala ngoba bakhala amadoda eminyango athi cha awanakiwe engaphakathi lawo nezinto ezibalimaza endleleni sengeke ngasho kwegama lami King Sichaka qhubeka ulike subscribe ube ingxenye yomndeni wethu okhula kakhulu siyabonga kakhulu support eneyikhombisa kulolu hlelo kuyasho ukuthi belivele nelilinde ngamehla bovu qhubekane ke ngani zakhe nelithanda asingena udabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi osivakashela namhlanje uzosixoxela ngani uzokhuluma ngani nathi mfowethu sawubona Ndona right. Ngikahle mfowethu njani wena? Sikhona Ndona. Taka baba. Mfowethu ubani lo sinaye uvelaphi? Igama ubhekani khuzwayo. Azwaka mfowethu. Phuma khona ngala isigodini nje sasemfazazane emthwalo. Mfowethu, mfazazane? Emthwalo. Yazi lapha ngike ngahlala emfazazane yabo estopini kaMazulu. Oh ya kufruyo lapha sigibela lapho nensizwa lapho umntemande. Zonke lenzi. Hawu kanti ngivakashe ekhaya. Hawu sekhaya. Sekhaya bahlala nomntemande lapha ngiyayazi le ndawo kakhulu. Awuyobalula ke kanti ukukhuluma nomuntu ocuza uhlapha ngacisharile izwe ukuthi ngathi ngiyikhumbula lento le. Right mfowethu ake sizwe mfowethu udaba lakho nje lonke ukuthi ukhulelephi usezizwile ukuthi uqhamuka khona lapha emfazazane kuyifamily yakho benikhula kanjani bekuyifamily right bekuyifamily rich family partner nendawo. No bengeke ngisho ukuthi mhlambe siwumacaphuna kusali cha ngeke ngisho njalo futhi ngeke ngithi mhlambe lileleziki kade ngisho nje bese umndini nje oambitious ophuphayo yabo okay ofisa la ngisho ukuthi le generation ephambi kwethu ibinama afisa ukuthi thina esilandelayo sibe ngcono nabo yabo yazi ke umndeni uhlanganisa impela ukhiphe kokugcina mokuthumela ukuthi nangu sithumela bekani lapho thakamba ufunda manje yabo bahlanganisa umazwazi ukuthi angeke kusala kodwa qondile yabo abona abadla ngeke ngisho ukuthi hayi ngoba cathose siba u4 bese amafana sibathathu hayi ke bonke ke laba abanye impela imonga babonayo ukuhamba kahle sekuba ukuthi ke inkinga engabhekana nazo endleleni uthi ngicile sekusalela kodwa hayi bonayo barayithe ekhaya kuwena mawubheka la ukhulele khona kube nomthelelo ongakanani empilweni yakho nje siqo njengobhekana ngingasho ukuthi ngikhule kahle kumthetho besibekelwe wona ngingasho ngubambile impela ngawubamba ngazingafika ekuthenini la impilo khona ke bese iletha khona inkinga zabo but okunye nokunye nje kuze esikoleni
angizange ngilethe macala nje ukuthi ngaze kuthiwe hey ngibhekana lapha yana ulimaza ingane yakabani nakhona nje ku high school noma bengizenza izinto kodwa phela bengenza lokho akuganga kwezingane yabo lo ukuthi bengeke ungifice khoneni mhlawumbe ngibamba usikilidi mhlawumbe sengithi kuthiwa hawu sengene idakamizwe ngicayi ngoba manje impela ngaze kwaphuma esikoleni ozofika nje ngisho nje uzofika la inkinga khona ithi hayi ya sengilana ke manje lapha ngoba ngisho nje ukuthi le ndawo ngihlale kakhulu kuyona ngiyazi ukuthi lapha niphile ngokudoba isikhathi esiningi kakhulu ngathi isona sport ungekho lapha endaweni yokudoba ngoba bakhona baba umhlongo lapha besibabona bedoba yabona zonke izinto zinjani ngingathini ngikhule ekhaya eduze nje nolwandle yebo ukuzingela ngizingelile ngidobile but bebekhona obaziyo na ukuthi ngeke kubahlule ngisho kakuthula ubabili kodwa base kubebile lapha ku freeway umlungu ufika buka just now right lo wakhe ushiye kanjalo yabo lokho isport sinomuntu wazi ngoba impela ngiyabona la endaweni yangakini ngiyanginaka ukuthi into eningi ukudoba kanti nohulumeni wakhe abantu abaphese ikhundla ezahulumeni bayinaka lento yentsha namasiko namaciko yonke lento le wena nje ngaphandle kokudoba khona okunye obukwenza endaweni yeah ngingathini bekhona love life lapha ngasekhaya yes bekhona love life ngisakhula bengimandla kakhulu kuona nje ngiwona ngingasho ukuthi into eziningi ngizifunde khona love life nami Steph ke computer setha khona computer ngishaye khona while ngenza icomputer ngahalela umsakazi na umsakazi lapha ngabe umsakazi bekuyi Live Life Youth FM so ngazama ukufunda lapha ngifunda kancane afunda kancane athola leso certificate ana impilo nje sithole khona mina bengimandla lapha ngoba isport rugby cricket bengidlala lapha netball bengidlala bogcina sengenza yonke into because bilapha mwami ikhona la eduze sure bekiduza nje but Live Life yawo wona uthe wanendawo ke ngayishaya impela ngahamba nendawo ngawo Love Life lo ngabo ukuthi hayi khona impilo ngale ngaphandle manje kwenzakalana uzoyifika usesixakaxakeni awusithatha usibekeke la odabeni lakho ukuthi kufika kanjani usuyithola ususenkingeni yempilo engaka well ngingathini njengoba bengishilo ukuthi ngingathuma ekhaya kuthiwa siyakubosa oqedile la esikoleni bengimuhleke ko leadership because cricket bengu-captain debate team bengikhona nasemsakazweni ngigcina nami bathi bebehamba abaphambili bashiya nje kwagcina kumina bo benginaka ukuthi ngibone ukuthi hayi manje impilo yami iyahlangana but isithemo sesike esikoleni la emabangeni aphezulu yabo ku university uyazi ke sofica umhlaba ohlukile ke abasekho abazali umthetho sohlukile manje for ushayela wena umthetho so bengifundela ugesi mina bengilapha kugesi impela ngabona ke amantombazana ahlukene uhlangana namachitha abafana yavutha ingqwele yabo waqala noma wathi ungakuthinti lokho kubhodleleni iklasa abantu sokuthi ukudryisa kancane phela yabo ukuthi ukubamba bamba and ngingathi olede la ngithumele eThekwini la bese khona umuzi nje la ngibekela wona just in case uhluleka ko rest uhlale kona uziphathe kahle uhleze kuthunyiwe ke lo uziphathe kahle uyazi uyofunda lapho but ke ma weekend abafana mase befikile la befikile nabo ubone na uthi na ulingeke umjiti yabo bekumnandi kusaqala ngasho kube kumnandi nje weekend ifike uhlale nabo kube mnandi but ngingathi la ngageja khona mina ila engaletha khona inhliziyo ngalokuthi umseshe umuntu yabo ngingasho ukuthi uma uzothandana nomuntu engathi ngakumbheka imvelaphi yakhe uthi kanjani angazi kufika nini lapho ngoba phela uthando selifike iqala lo so kwaba khona nje la ngasathe bonile kahle intokazi yathi ayizofika nabangani bayo ufithi vele ke mina ungangimina vele yena so akunankinga nabanye enginendaba nayo yena lo so into engangithanda kubona wonke into lapha honest but inkinga akazi nawo siyavuma endleleni kube mnandi kufikwe kuhlalwe kade kuxoxo nje mina ngumuntu oyikhulumelayo angayikhulumela kuma fika shwayela so kuzone na wonke umuntu okhona endlini ngizone na wonke umuntu okhona sekhaya vele ni right so ngihost egrand mase fakulalwe obviously mina ngizohamba nomuntu wayo nongakumina as much as kwaqala ke ukuthi ke ngivele ke afike but kwakusekuthintekile lapha nalapha bese ngene ngubeni hayi kathi kokula ku 12 ngapha phazami
but ngotrisa sesihlili khanye imoto eminyango mina ke nginake phela kakhulu yena ngibuza uyakhala ngoba phela uphume uyochama obviously uyochama nginginaka uzobuyabuyezela but seke eminyango manje uyakhala engeza ukuthi cha kuyalanyula eminyango ngithi manje ngiyaphuma hayi khona like abazali bakhe khona nobhuti nje ngimazi kodwa uyalo lo bhuti like hayi kancane and uyakhala yena so asho umjitha umuntu ungaphumi ngingaphumi ngobani so ngingaphumi inqwami phela ngeke ngaphumi khona umsindo edladleni and emokwe lokushini phuma bonke omakhelwane yabo and yabona no man I serious lento exoxela fa ngiphumile ngicine addressile ukuthi kwenzakalani so mengiphuma into oqala empama nje ngayithola ngibeka kusofa sabe singiyabuza kwenzakalani bayasho laba bathi shilo uthi ungaphumi ngisafuna mina ukubuka kwenzakalani anginankinga ukuthi ngiyashawa ke vele mekuphuziwe kuyenzeka ukuthinteke mhlawumbe kwenzakalani kahle kahle ayi xoxo bexoxo kahle mina ekulandeleni kwami story ngoba sengisifica phakathi lo bhuti lo ngishayayo lo sisengilele naye mina la ingoduso yakhe yo ayi ya understand ke manje because ukudina ngiseke understand ukudina wabhuti ingoduso yakhe awusho ngongani pho akayingeni leyo njobe ekhala yena usesichazile istory kubantwana uqedile man and mina njengoba yonke into engizoyisho la ayikho ngithi bengithi ngiyachaza ayi kahle ubatho ayiphinde kuphinde enye impama ayabefika amaphoyisa kuyena lo hayibo ngilalele phela ngenzeni mina sekhona namaphoyisa kati yini lengakenziwe la and velo sadakadakiwe kancane ungidakiwe awuthi ngidakiwe yes so yonke into engilalelayo angizwa kahle hle into engikhumbula ukuthi ngashayeka so ngene evenini mina yonke istory sengisithola nini sengivukile sengisopa kahle ukuthi kahle into eyenzeke eyenzekile lapha endlini njengoba ngila sithi istory mina kahle usisi lo ngimdlungulile hawo njobeke endlini nje mina ngimfosa ngenkani ukuthi lesibe naye emashidini umuntu wakho lo mina engazi ukuthi wami mina nje ujobe efikela abangani bakhe lapha angibazi umuntu engimaziyo mina ula uyena sure nalabangani bami laba bala endlini uma ngithe mina eyifethu khona usisi uzofika bathi ke uyazi nane iresi ke baphumile bafuna ukuzojabula nabangani bakhe la evasithi ke ngedwa so ibabisa nje la mfethu anize ngizongisupport ukuthi nisukudidisa abangani bakhe njengoba bela abajitha azi lo sisi lo ngokuthi imemory kade ngikhuluma ngalo lonke leso all along no manje mengichaza istory emaphoyisa ngithi hayo ngiyathandana naye lo muntu lo so ayikho lento asiphiki kuyathandana naye kodwa bese sike story somdlwengula ngoba phela ukuchazeli leni ukuthi kahle unayo umuntu akanje angazi yonke lento mina madoda ayi iye into iziqinise icicube enkantolo sure ayikho elami izwi elalelwayo akukuthi mina ngifone ngisho ekhaya ukuthi ngiboshiwe makade kwenze njani ababona bakuthuma esigebe mina ngithunywe esikoleni mina and ngiyalicabanga lonke icala mhlawumbe lokuthi mhlawumbe ngitshotshela uchocolate mhlawumbe ngenza ukuthi noma mhlawumbe ngitshotshela i-rape and njengoba ngishiyile ekhaya ngishiye uma wengane hayi okay yebo so if ngifonele ekhaya mina shuka kahle sengitshela uma wengane ukuthi mina kahle ngenzani mina kahle la ithe ku9 into engenzayo awazwanenge yebo so uyazi uma wengane ekhaya una ukufika ekhaya yabo nje ukukhululeka nengane yami nje yabo isiyaqala nayo isiyakwazi ukuthi mayifonele yazi ukuthi hayi khuluma nobaba yes ngizofona ngithini mina ekhaya yebo so mina ngithi ngizothi ngifuna imali yebail uthi ngibhekelelwe la while izalokho ngifuna kuba nanokuthi ecala la mina njengoba ngalikhola lecala amajita mefike ezongibheka ayasho indoda mfethu kanti kwenzakalani lapho mfethu asesidakiwe thina sazi amantombazane angeke ngikwazi ukwabiza angikwazi abangani bakhe afike naye vele ayi
ila ngagaxela khona yabo uma ufika ke phela phakathi ufica insizwa siyakubiza kubingelela insizwa phakathi and uma sezizwa imetha of icala olingenele adila nawe sekhona umehluko ke manje kuthiwa wantwana phethu wena that is sure sis lapha wenza njani nabo wena sure yabo la mina ngiyaqala ngqa kokuqala kokuphuza ekhaya kwazi ukuthi ngiyaphuza sure ekhaya kwazi ukuthi mina la ngikhona umuzi wabo senguphendule isport esokuphuza ekhaya kwaziwa mina ukuthi nginomuntu ngathi mina kwakona ukuthi ngithi ngoduso umuntu kwakona lokho ngizoyisho kanjani lonto leyo ihlazo ucambalala umfazi iqedo wami umunye umndeni lapho so ngithunyiwe ngizofunda ngila manje i-process entsha yonke le nako manje sefana ngidini nalabo bala ngaphakathi nabo abanemibuzo yabo ukuthi mase ngaphakathi ayikho lento engisho ngamanga wena upho ufunani la ufunani lapho ngoba phela amaphoyisa walinze phutha ngithi ngisabathenga khona like akusizi ukukhala ke maso lapho akusizi futhi kuba insizwe because ziyakuhlanganyela lezi yabo to the extent ukuthi bakhona abanye ababangani bami ngaphakathi uthi mechaza istory sakhe usibona asihlangani nakujethi ngila mfethu ubothi asihlangani asho ukuthi ngiyabona njengamanje ukukhala kwami ngakhala mina ngiboshwe kuze kuzobe manje ngiyakhala ngazi mfethu ufile umuntu lapha yana kuthiwa yimina ngangekho kuba khona endaweni so ugcina soba nabangani abakanjalo asebekuthetha mfethu mina impilo mfethu ayingenzela ngalutho bekuneqiniso mina because nami up until that point la ngizibuza khona ukuthi ngifunani ejele ngifuna istoksini bengibheka impilo yami ukuthi angazi ukuthi ngiboshelwe kwa ukuthi mhlawumbe sibombe amaqanda kamakhelwane mhlawumbe sijawe akazi nje mina ngilethe icala ekhaya angazi kuzovumbuka elingaka eyo and as much as ngisho mina ukuthi bengidakiwe ngiyakukhumbula ubusuku like ngiyakukhumbula up until kufike kule party le ukuthi siyolala ngiyakhumbula but yonke into ngisho kuthiwa ukhumbula kanje uzawudakiwe now yonke lento ihamba usajele uphumeka kanjani ugcina uphuma kanjani yona yonke lento le ngala ngidla icala nje la ngidla ngiyafanga ngangena ngathi yabamthatha iminyaka ngiphakathi and ngihlezi ngikuthola ithuba lokuthi mhlawumbe ngilokhuze so uma ngizwa istory ngokusho kwabangaphandle engathi usisi khona aphinda abanjwa khona seshadile ngoba waqhubeka kusho ukuthi umshado wakhe washada abantu kwa right so uma sengizwa kusho ukuthi ethi wathi seshadile kwenzeka iphutha lelo alenza abangani bakhe bahlizi bempressure hayibo cisha leyanto ukhona mandla ngisambonga namanje lo igama lakhe noma ke libuye ngingengikwazi ngazi noma kufanele ngisho but but uyena engisasho namanje because wayini noma efikile afika khala mezongibona sure ufutshena wayebukhumbula ubusuku njoba ngale ndlela engangibukhumbula ngakhona sho ukuthi lanto ihlezi ngihlale unembezo ngisho ukuthi no man lo bhuti lo afethu akazenze lutho siyawenza amaphutha samantombazana kodwa cha lebolile the fact that kwakumele ngitestify mina against wena still isangidla namanje lo nto le entweni engazi ukuthi awuyenza and esho yena no man ayikho lento because uma ebucaza ubusuku bakhe from ukusuka lakhe kwakababaza ukuthi ubhebu wakhe nje kusuke imhlangana usasibambana njengabantu abathona lobo yabo nje into eseyishot ukuthi nje kuvalwa marketing la sekhaya yabo into osobona nje sike taxini le because umngane wami umunye wehamba ngetaxi so itaxi kwangeke sidinga ukuthi yabo sike taxini nje mina nayi nje ngiyayitholela masathola ithuba saba sobabili nje kuze kuthiwa hayibo nina tholani indlu yabo nje get a room into eseyishiwo ukuthina nje yabo ubona ukuthi ngathi kuyohlwa nini mina wafika ubusuku nje besitholana nje ubasifica kanti sephi pho izizathu senza ukuthi ugcine ekubophisa ubophisela kahle abazali bebazi ukuthi uyivirgin uyintombi into ogcwele uyingoduso umuntu akamthini shuthi njoba eyingoduso ulibele kuthiwa ulindeni umshado ulinde umshado so uma semina sengilele naye
ubreakwa uyena kahle ngayo le force shuthi kahle umuntu asalale naye umyeni ngimrape so kahle nje bese la yena segacela abasekho amangamanye angawasho ngaphandle ukuthi athi yena yonke ubuntombi bamthathela endlini. So ukufaka case into yorape ngoba defend ukuthi abazali bakhe abazali bangamciki lo muntu ayingodosi yakhe angambuke kabi nomphakathi nawo wangakubo wazi nokuboshwa wena ngokubuka kwami mina I was the scapegoat angisho njalo awuyimvu yomhlajele and mayichaza ke usisi uyasho no man emva kokuthi angazi 2 weeks earlier indoda yakhe beyimsola ukuthi kanjani so yamthengela ifoni yabo la wabizayo hence yakwazi ukuthi imthole ukuthi ukephi so yona beyitrack ifoni yona uthi no man ula yabo njobe ela akasayibambe manje ifoni akasafoneli akasenze lutho angiye khona so mina sengibuze yabazali ukuthi bona yabazali ifike bafike kanjani abazali ecekeni lami because ngiunderstand okwendoda imtrace yabo abazali bakhe yasho ukuthi hayi indoda eqondile le yona ihambe iya kubi yomfuna befika kubo bathi hayibo uhambe nabangani bakhe kahle isigcino bezobuyela kuwena ngoba bekuyiphatha umngane wakhe besabuyela kuwena hayi abazali mesho nothi akekho la ule mekufonela yena ifoni ayibamba mekufonela abangani bakhe bazoyibamba bayithini ifoni engayibamba umnikazi abayibamba umnikazi so the best way ukuthi kudrive kiwe khona now yonke lento mfowethu yongena ejele ungena ngecala ongalazi through umuntu oyithothi niyathandana kanti ufuna ukubophisa kulimaza kangakanani kulento yasejele because uyasho ukuthi ubufunda ushaya ugesi after yonke lento kwenzakaleni obviously esikoleni angisaqhubeki ngilapha phakathi vele amathuba omsebenzi ke mawuphuma phakathi ngoba ngakhumbula ukukhumbula ukuthi nginengane yes so fangibuye phela usebenza leyo ngizosebenzela indaba yengane angisakwazi ukuyibona ingane yami because phela ngeke ufihle for isikhathi esidanga ngaka ukuthi imani ukepha ubuye ingane ugcina seyifikile emadlebeni nasabantu basekhaya lonto leyo nakhona ayifiki ngisahamba ifika sengivele sengiphakathi yebo seyifikile ekhaya ngisakwazi mina ngisakwazi ukubabuka ngisho like kuze kwafike noma sekushiya ukuthiwa no man angiyenzanga lonto leyo but uyayiboka ukuthi into ekulide lapho uthe yipi guilty nje yonke le so emphakathini ngasekhaya so ukuthi uhamba nje uzwe kuthiwa nanga umdlwenguli mina ngingaze ngiyenze lonto le kodwa like sekukhona abantu abang like sekuyigama lami lelo sengichazwa kanjalo nje kuthi ngidlula la kamlunga baningi obhekana mafethu hayi imani odlwengulayo lodlwengulayo yebo omunye uthobhaka akaza ngibone kodwa siyakwazi nje lokhuluma ngayo sekuchazwa kanje ukuthi la kamdlwengula ubani kasibhizuri phela like ngicabanga ukuthi umina lokhuluma ngayo yebo but ingane yami nje mfethu uyiswa kanjalo like uyazi ingane emegconana uthi uhlila kuyalalela eminyango ngiyazi ukuthi ingane yami egconwa kanje ayikho futhi izisuthi yabo isaffectanga mina ngathi affecte nowami umndeni njengoba ngishilo lapha phakathi ufike uhlangane nabo abanye abangani abazophinde lokhuze shomana ngento efana the time uthi uyahamba ngala uyezwa ubizwa kanje uthi uyahamba ngala ubizwa kanje uthi uyahamba ngala ubizwa kanje ugcina sokuthi umuntu osafresha njenganami kanje fathi ubani uyafika lapha naye unenkinga njenganami asikwazi uthola toho asikwazi ukwenza lutho like impilo isimile manje so the only thing if asimele kuyona simele soqhomo lo khonkolo lo kuze kuthola imali faka ngami phela ngiyoxova usimende ngibamplastele lapha ayonto ekhaya bengithumela ukuthi ngiyoyenza la through njalo umuntu wesifazana ayona into like ayona into engathi uthi uhlili ubuziphuphela yona leyo ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi angive andamane umsebenzi wabantu but muthunyewe engathi ungakwazi ukuthi so wenza kwakho kodwa so ubonakala sophinde ejele kuthiwa kushuthi kahle wayehlosile ukudlwengula nange ephinda khona ayiseke ngijoy sohlangana nomuntu ekujethe mfethu mina mfethu ngokwami ngibona ukuthi sekulula vele kanje lapha phakathi mfethu uyikeke as much as sekhaya sengconywana khona
angisho ukuthi kungcono khona but ugcina sobona ezinye izinto sezilula ethi umuntu asithi la uzofika khona kuthiwa indoda yabo masibambele imoto la sowuthola 25 ngento nje la ungayenza uqala ucabanga ukuthi hayibo ingane lambili ekhaya bakufuni akusakwazi manje uthola i-roll on asakwazi ucela lutho wena mfethu so umuntu omumbi kahle yeah yabo so ugcina sohamba shomana nabo labafethu labo no shomana nabantu manje soyabanjwa lapha amaphoyisa soyaboshwa uphinde uyaphuma waphela manje haya yabo like impilo ugcina sofuna usizo uyalifuna usizo but kwalona ngathi ugcina lifika kude indaba endala yabo because noma ngisho yabo ungangazi ube in a situation ukuthi ukecaleni mase selikuficile awulazi ukuthi fawula handlishe kanjani ugcina so panic uphendula into engekho uvuma into engekho like angazi njengamanje ukuthi ukuze ngiphume ukuthenini angiyena lo muntu abangibiza ngaye yonke lento like ngiyafisa nami ukuthi ngibe something bengifisa uba nomuzi yeah ngakhe yes ithi ufuna ukubuza lo ngibe nento stable nami like kushiya ukuthi nakha kwasibani ba kakhuzwayo lapha awu usibizori madoda nayi into yakho mabhiza madoda uphekani manje ngisho nganjalo izobihamba namagama nto ukuthi kakhuzwa umdlwengula hawa now amazwi akho okugcina mfowethu sewukhuluma nabantu lapha emakhaya kubantu ababoshiwe obaziyo wena ukuthi kwesisikhathi kuyenzeka umuntu aboshela into angayazi for years ahlale mayesebuyele emphakathini into ofisa ukuthi umphakathi uyenze uthuthela abantu ukubakhipha engqondweni obugebengu yipi ukuze bengaphindi babuyele entweni efanayo engakusho mina ukuthi nombani melazi ukuthi mekuthiwa limbula ingoba lingene basuke beqinisile sure hayi bandla apply nje yazi liyaqhamukela nje limbula ingoba lingene okwesibili mase sekwenzekile kwenzeka kuwena lokho yes engathi ungathi usaphakathi because ayikho enga offerishwa ngaphakathi bakhona odokotela abakusiza khona ama therapist khona yonke engathi ngabahamba sangaphakathi uzilungiselela ukuthi mawusophuma because wena msalo usuke wazi na ngaphakathi noma na hayi akusimina lo abamshoyo akusimina and unaso isifiso so uyokusiza lokho masophumela and umphakathi wona ngiyacabanga ukuthi umuntu uma sesengenile ngaphakathi wasijezela icala lakhe engathi kosama ngangabe seleyiphelwa phela ngayo le nto leyo yabo because njengoba ngisho khona abangaphakathi uthopha umuntu kuthiwa ubulela umuntu yeah athi mekuchazela ukuthi bengekho khona kodwa mase iphume umbulali usiyasabeka yeah uthe sathi usabona intokazi ayithandayo athi mama kanjani omakhaloma mthetho hayi umbulali lo pasopha suka lapho uthi usabathe yabo nje mina ngazi ukuthi ngasekhaya ngiyazi ngikuthiwa khona umuntu engimthandayo ngeke ngimthole ngoba waziwa njengomdlwenguli and nakhona ngizoyilanda intokazi yangaphandle ifike ngasekhaya bayixoxele thiwa uyamazi ukuthi wakwaboshela ukudlwengula sure izandla zami nje manje ama fingerprint alapha wrongly accused but asibonge ithuba lakho nokuza nizovula isifuba ngalolu daba sithemba ukuthi khona abantu abafundayo nabafundisayo nawe uzokwazi ukuthola impilo uqhubeke phambili ushintshe ube lo muntu owufisa ukuba yena before le ntombazane ikufake kulezi igigaba sokuzona njengamanje mina ngibonge nje ngethuba lokuthi ngifike nami ngikwazi ukuthi ngikhuluma phela ezinye izinto uthi uhlili lapho uyikhalela wedwa akusizi ngoba ucabanga ngawo ucabanga ukuthi ngaze ngakhuluma noba yabo nala nje ukukhuluma nje kuyibhodle ngiyazi ngathi khona lokho kwehlile okuncanyana ngeke ngisho ukuthi hayi but ubona bonke abafethu abasakhula engathi umuntu ohlangana nawo ngaqala umbhekisisa ukuthi umuntu kanjani sure ngoba hayi bandla ungazithuka sokubishini ungaqondile wethu asibonga kakhulu kubonga mina babukele Black Live TV emakhaya indaba esixoxayo ke zonke uyazizwa ukuthi siqinile abantu banezinto ezibhlungu ezisenhlizweni zabo abafisa ukuyigonyuluka asaze ukuthi uthini comment yakho ungayishiya lapho kanti mawufuna nawe uzashare story sakho la ohlelweni lethu libizwa ukuthi indoda ayikhali nazi email address ethi gijimeza igaba lami King Sichaka ngwakaluqa le Black Live TV uNkulunkulu aba uNkulunkulu siba abantu kuye nisale kahle.
le Black Life TV.